Pura, nama kain bantuan dah. Oh, bantuan atuh. Siap, bosku. Nah, kop ngeproy mau agak-agak dah pokoknya mah. Mantap lah. Aduh, jadi mules kiai bismillah. Aduh, kuat dia. Ausnya. Muli es yuk. Emang siapa gak duit? Tangguan eng tadi sulit sama eng. Heeh. Nah, naon sih? Minta duit ceh. 13 duit aing, minta duit be tuh ka Basia. Ih, di mana abahna? Teu nyaho aing jodoh meureun. Bah, minta duit ceh. Oh, yang terbuka duit, aja caduk ya, hayang secaduk. Ih, pelit. Dasar budak teh, duit malu lu. Mas, saya Kudu bere kemain. hok aja dah. Mending teng be ya. Aing mau duit 2.000. Ayo tuh. Ayo. Boleh. Beli naon? Beli es. Es naon? Es naon min aya mamis. Ya. Hiji di mang jasa Asep. Oh. Ya. Non mang. Ya Sep. Dopelan di dia. Ya Allah, Sep kita ke langit. Bener sih ya. Bener tuh periksa biku situ. Tangan be yuk, mudah-mudahan. Oh. Aha, yang buat ide. Non idena. Kira sian ngetakeun atuh. Mang nyokot S2 deui ta Abah. Bener sih anu merah saha. Abah nu mayarna kedeung, abahna keur ngising keneh. Oh tuh. Ya. Mari, yuk. Aduh, rokok yang beak deh. Kopinya loba keneh. Udah lain ah.
Mang, Pada ada. so yang rokok gunang garam berem sabatang mah. Baju es dik dibayar moal. Es nu mana? Tadi si Asep ngalah Cina tahabahna. Baraha emang alana. Opat. Kata si Asep. Yang gue dengan 2.000 deh. Eta 2.000 heula beda. Baju rokok moal jadi. Mau dah tagih kurang, kayak baik lah, sukan. Gue lah si Asep, ada main ngarokok, jadi pakai bayar hutang mana? Nah 2.000 nate. Salah. Ilan. Ilan, siapa pakai tiung lan? Oh, ini yang pakai tiung. Ajo, ini orang guling ke mana ya? Ke mana deh? Kamu tuh udah kayak Mas Linda, yuk. Ayo. Ih, sini kamera anak. Aing dek ulin kayak Masia. Aing dek ulin kayak itu kayak Masia. Geus be di dia nanggung. Ayo atuh orang ulin di saung aing be. Ayo. Ih, dah kena masa marah raket tiung. Hoo siya, maket tiung mangenahan. Hoo siya, sukan maket tiung batu, ambil kompak. Hoo, sukan main nak maket tiung ah. Alah, kata asem dia sungut, sangat hal karbit. Emang si Asep ya tangkurakna. Ngopi doang ini majalina. Alah. Alah. Kunaon sih ada kelihatan baik. Si Asep nyokot es atas nama aing da opat di ngokotna. Atuh bayar di Bang Opat. Duit di mana aing? Eta karek dibayar 2.000 we. Atuh usaha jelema mah ulah numpra bae. Hilang bara cebok heula ka itu. Gua pokok aing tadi ngisi can cebok, Pak. Pokok aing. Ih, aya awe nu kamari tuh. Heeh, nah itu yuk. Ayo. Neng, kena Neng. Kernaon be atuh, dek naon sih? Ih, sombong amat Neng. Udah sombong-sombong, Neng. Jadi awewe mah besi laku. Udah amat, emang si anu na tekuna. Oh, ulah ngambek aing boga es yeuh, hayang Bung. Kesini. Haa, tuh ka dieu. Yeuh, Ih, ngan dua, aing ge tiluan. bareng-bareng beda. Haa, tuh nuhun. Heeh. Ieu senjatana mana? Ih, aing poho teu nyokot. Eta ge nang nipu. Arang nipu. Bohong aing nang nipu. Buru-buru maksudna. Heeh. Bener sih nya. Haa, dia yuk minumna kumaha? Colok be atuh ku kayu. Heeh. Mana si Asep? Berarti can balik. Jadi ada sebelah muka temu selabotan pokoknya mah. Mana apa si Asep? Ya dah budak. Itu pan budakna tuh. Asep, remjadah sia. Iya, baing. Remjadah sih lu 4 taman.
Ah, sia. Buat kamar sia.